bakunzi b'Ikirura TV 1 tubahaye ikaze ku makuru yacu yo muri iki gitondo cyane yinga iminsi 8 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2026 muri studio z'Ikirura TV 1 muri kumwe na Mutungirwa Safana Justin bigize tugiye gufatikanya kubagezaho update yuko atere kavutse. Pero ingingo z'ingenzi zigize aya makuru tugiye kurambura mu kanya, reka turebere hamwe ibitero bikomeje kugabwa aha muri Plateau muri aka gace cyane kandi Minembwe nyuma yo ku munsi w'ejo habaye imirwano mu duce dutandukanye za Rugezi ndetse n'ahangaha za Pwenzero, aho n'ubundi ibindi bitero byaje guturuka mu tundi duce kaza Marunde ndetse no kwirumba, ariko reka tuze kuyava imuzi ndetse tunabagezeho n'ibindi biri gutegurwa buryo leta ya Kinshasa ikomeje gutegura ibyo bitero. Rero ayo niyo makuru tugiye kugenda tugarukaho kufatanya na mugenzi wanje. Mwaramutse neza Justin? Mwaramutse neza. Namahoro mubjukanye? Yego. Ramutse abakunzi b'Ikirura TV 1 hanyuma duhite twinjira mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Yego, nkuko bimeze uyu munsi ni ku cyumweru, turifuriza abaturage bose ba Minembwe ndetse no mu bindi bice n'abandi bose batwumva. Turabifuriza icyumweru ciza, abantu bose aho baje hose bagira amateraniro meza, kandi muvyo bakora byose bibuke gusengera igihugu no gusengera akarere, cyane cyane gusengera teritware ya Plateau kuko mubizi irimo intambara z'urudaca, umwanzi yaje yavuye inyuma yahagurutse, nubwo hari abasore bakomeje kumwitambika, ariko imigambi ye n'ubundi n'ukwangiriza nubwo bagiye bamukomeza gukora, ariko aracafite imigambi mibi. Yego. Hanyuma rero ku munsi w'ejo ni posho, reka ariho duhera amakuru yacu. Bitero byagabwe n'ubundi aha muri izi nkengero zigize uyu mujyi wa Minembwe, yaba za Rugezi ndetse n'aha za Marunde na za Pwenzero, aho hose habaye imirwano. Bifashe gute kugeza aya masaha? Yego, duhereye ku munsi w'ejo ni ukuvuga ko ejo hiriwe ibitero bitandukanye mu marembo atandukanye agize Minembwe. Ibitero bya mbere byari turutse za Gipimo, ibindi biza kubera za Marunde, ibindi byabereye za Rugezi, ibindi byabereye Pwenzero, ndetse mu makuru twararanye nuko umwanzi yaraye hafi cyane hano za Nyaruhinga, ndetse ashaka nko gukatinga ngo azoturuka inzira yo kwimuriza. Izo zose ni ukuvuga ngo ku bantu bazi Minembwe, mu yandi magambo barayizengurutse. Uvuze Rugezi ukavuga Gipimo ukavuga Marunde ukavuga Pwenzero, mu yandi magambo bamaze kuzenguruka Minembwe yose. Ni ukuvuga ngo Minembwe yongera kuzengurukwa nko mu bihe byashize. Mwibuka ko mu myaka yarashize twari mu bihe bibi, twabaye mu myaka mibi cyane yashaririye ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge, ariko kandi mu minsi yarishize Twigwa niho yari yakoze akazi keza cyane, ibasha kwirukana umwanzi mu marembo yose, ndetse n'irembo rya Pwenzero niryo ryari ryarasigaye nk'inyuma, ariko naryo mu minsi ishize naryo ryari risigayemo n'ubundi ririmo amadubu n'intare, ariko umwanzi yongeye kuzamuka ku bwinshi, yongera kugota Minembwe kuko yarasanzwe yarayigose. Kugeza ubu ngubu rero muri iki gitondo nta makuru ya mu gitondo uko akarere kabijutse nyirizina ngo tuvuge ngo babyutse buke na buke, bitewe n'ibihe turimo. Barabizi abafana bacu cyangwa se abakunzi b'Ikirura TV 1, murabizi ko network zaho ziri kugorana. Turi mu Rwanda tubona amakuru dutumbagira tuyabonera ku gihe twayashakiraga, ubundi twazaga tuje kubabwira ngo mu gitondo babyutse buke na buke mu marembo yose nuku, ariko kandi mushukuri mutwihanganire muri iyi minsi dushobora kuva muri studio z'Ikirura TV 1 tugahita tubona amakuru y'izina, ariko kandi kugeza ubu ngubu mushukuri iracagoranye, ariko ni kuko nayo twararanye. Ni ukuvuga kuko mu bitero n'ubundi byo ku munsi w'ejo byagabwe muri aka gace, ibyo bitero byose aho byaje bituruka, ni ukuvuga kuko yaba ari aha za Marunde, umwanzi waturutse za Rukombe, za Mibunda, Abanyamibunda murahazi, yaraje agaba ibitero aha za Marunde, ariko abasha gusubizwa inyuma n'ubundi ingabo za Twirwaneho, ndetse ziramukubita cyane asubira inyuma. Ndetse n'uwa Rugezi nuko byagenze,
ku gipimo nuko umwanzi mwinshi waje gukambika haza Nyaruhinga yaje kwakubita amahema n'ibyabo ngo ashaka dawe makuru amwe twaraye dufashe mw'ijoro nuko uyu mwanzi afite gahunda yo kuzinduka agaba ibitero. Rero abakunzi b'Ikirura nkuko mugenzi wanje yarabivuze ma network dusigaye tuvugana n'abantu bigoranye abaduheza amakuru akunze kuboneka hakeye cyangwa se bo tukababona bitinze, ni mu gihe tuza kubagezaho neza amakuru wenda y'akarere uko kabyutse bumaze guca tumaze kuyabona tugarutse muri studio. Naho gahunda bararanye umwanzi ni ukuvuga kuko aba Banyaruhinga bararanye gahunda yo kugaba ibitero n'ubundi kuzinduka bagaba ibitero uyu munsi. Reka tubibutse yuko nyuma yo gutsindwa ku minsi bari bihaye yo kwigarurira agace ka Minembwe cyangwa se Minembwe, uru rugamba rugize iyi minsi aba Bahibu Special Forces za drone bari bazanye aba Barundi aba Tanzania bari bihaye iminsi 15 yo kuvuga ko bazoba bari mu madegu Minembwe. Biza kubananira kugeza na n'ubu nyine irembo bari bakatinzemo bavuze kuko ari ryo bazanyuramo bagahuruka Minembwe rya .0 ryarabananiye kurifata. Ni muri ubwo buryo ki ku munsi w'ejo iho banatinye kwa advancinga kuko bakoze ibya pre strategique yabo y'intambara yo gusheringa Barundi kurya baza basheringa, niho barashe imbunda ziremereye za Gateusha ndetse n'izindi zigiye ziremera bakomeza gusheringa mu mihana y'abaturage. No kuvuga kuko naho kwa advancinga ku munsi wa gatanu bari bakubiswe nabi, batinya kugaruka kuko bari bahatakarije abantu n'ibintu twarabibabwiye. Ejo rero muri iri rembo barasheringa gusa. Hanyuma ni ukuvuga kuko mu gihe batsinzwe ni muri ubu buryo ki bakomeje kandi gusatira amarembo agiye atandukana ya Minembwe ngo barebe uburyo ki bazongera ijya systeme yabo bagiraga yo guterera amarembo yose icyarimwe ngo barebe kuko ariho bobasha kwigarurira Minembwe. Reka tubabwire ko twanaraye tubibabwiye, turababwira ngo Minembwe bazoza bayumvisha gusa, bazoza bayumva ariko kuyigeramo ntabwo bizaborohera, tibizabahira ntibazanigera babigera kuko nta gihe ingabo za NLDP zoreka kandi abaturage ngo baje mu maboko ya aduyi. Barahabakuye banahabakuye. Reka tubibutse kuko ingabo za NLDP bahagaze mara ku mirongo y'urugamba ko barakubita umwanzi mu nzira zose yaje aturuka. Rero ni ukuvuga kuko muri nubwo uyu mwanzi yaje gukambika Nyaruhinga yarakereje kabisa, amazi ntabwo akiri yandi. Ni ukuvuga kuko uyu mwanzi nahangaha ntahagira kabiri araba yahavuye, nubwo baza bitwajije ibikoresho ndetse n'indege zibari hejuru, ariko ibi byose ingabo z'amadubu bazi uburyo kibazitwaramo ndetse bakaza gukubita umwanzi n'izi ndege zibari hejuru. Reka dukomeze twamagane n'ubundi izi nkozi z'ibibi. Uyu ni umugambi wa leta ya Kinshasa ku bufatanye na leta y'u Burundi, badahwema kugaba ku Batutsi. Kandi mwibuke kuko neza twarabivuze tuvuga kuko Minembwe ugiye kureba nta bundi butunzi bunini bahe bakurikira muri Minembwe. Minembwe si umujyi ngo harimo amamodoka n'ibiki n'ubutunzi bwinshi ngo bahe bakurikira, usibye gususura y'umunyamurenge kuko aba bayobozi bombi twaraye tuvuze kuko batekereza kimwe, nta kindi gitekerezo bagira usibye zo kumena amaraso y'inzirakarengane. Ni ukuvuga kuko uyu muyobozi w'u Burundi Ndayishimiye ni umuyobozi w'ingengabitekerezo ukigendera ku ngengabitekerezo ivanguramo. Ni ukuvuga kuko hano mu misozi miremire y'Umurenge akomeje kuvuga kuko agomba kwica Abatutsi. Rero ni muri ubu buryo ki ashigikira mugenzi wiwe nawe akamwumva, barangiza bagahuza umugambi wo kuja n'ubundi kwica Abanyamurenge aha muri Hoprata. Ariko urebye nta kindi bakurikiye, ntabwo muri Minembwe ari ukuvuga ngo niho hari ubutunzi kuruta ahandi, gusa ni ukubera kuko haherereye Abanyamurenge kandi Abatutsi, kandi bakabifashwamwo na bamwe mu mvukire z'Umurenge. Waraye ubibonye amafoto yarayasohotse b'amanyota n'abandi bakorana nabo bamwe baruhugwinda, bari abanyeshari wabonye kuko bagiye kubonana na sebuja ari we Gisegeti. Amafoto yabo wayabonye asohoka, bariya nibo bamufasha kuzuza imigambi, banakomeza bamubwira ati turi kumwe, twe turakomeza tugaragaze kuko nta munyamurenge urengana. Ariko
ibi byose bizagira iherezo kandi bazakorwa isoni kimwe na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa. Bose bazakorwa n'isoni mu gihe n'ubundi uru rugamba tuzorurangiza kandi turutsinze. abo bagabo waruvuze mu by'ukuri ni abagabo barasa n'abateye isoni, kuvuga ngo imvukire y'umurenge wavukiye hariya muri Plateau kuri none ngo karagenda akaja kubona na perezida Gisegeti bagasoza atamubwiye ati nyamboneka hagarika kutwicira abavyeyi, hagarika kutwicira abavandimwe, uburekeye gutyo kuko n'ubundi muri Minembwe ntaco wahakurikira. Ariko igitangaje nuko baja basoza cyangwa se batandukana bamubwira ati nimba waza utuma indege zitanu genda uzimiti pe vyibuze zigere kw'icumi wice n'uwari usigaye, mbese nimba ari gukurikira abasaza wice n'abana. Kubera ko leta ya Kinshasa iri mu guhagarara hariya za point zero no mu bindi bice bizengurutse Minembwe muri twa duce twose tuvuye kuvuga, iri mu kugenda igashingamwo imbunda ziremereye za katyusha, bagahita barasa amakompora gusa berekeza mu baturage batitaye ngo ayo makompora arashobora kugira ico yangiriza inyuma yabo, yakwica inka, yakwica umuturage, yasenya amazu, ivyo ngivyo ntaco bibabwiye. Ariko wibaze nk'abari abagabo bangana kuriya, habuzemo n'umuntu n'umwe ati nyamboneka nk'uko ngira Imana we hagarika vyibuze kutwicira abavyeyi, ibindi bisabwa tuzogufasha. Ariko kugeza n'ubu ngubu baragiye ahubwo ibo abaribo bagenda baje kumubwira ati ivyo wakora turabishigikiye, kandi ahubwo n'akarusho nimba wari wanashize n'imbaraga nimba ari wiyambaje ibihugu bike nk'u Burundi na Tanzania, shaka n'ibindi ongeraho n'ibindi kugira ngo bagufashe. Nta muturage dushaka ko azosigara muri Minembwe, nta muntu dushaka ko azorokoka muri Minembwe. Turashaka kubaho twenyine twebwe nk'abanyamurenge dusigare muri za Amerika n'ahandi, kuko nibo bashaka kubaho kwabo. Kuko iyo bataja gukenera kubaho kwabo vyibuze baba baratandukanye bamubwiye ati uwo tubabarira uhagarikira aho ngaho, kuko imyaka umaze wica abavyeyi bacu irahagije. Ariko ico kintu ntibigeze bagikora, kandi kugeza ubu ngubu rero izo ngigwa leta n'ubu ngubu indege zabo ziri mu kirere cya Minembwe kandi nta kindi zishakisha, zirashaka abaturage. Ni ukuvuga kuko ibi byose bakora twabivuze neza kuko bazatsindwa bagatsindanwa n'aba bishingikirijeho ngo n'ingigo abayobozi bivangura. Aba bagabo bazatsindwa, icyakora baratsinzwe kuko uyu ni umwaka wa 9 dukomeje tubivuga bagerageza, kandi bagerageje bose bari kumwe. Ni ukuvuga kuko nyuma yo gutsindwa abangaba muri bimwe gusa baza bashobora banakangisha aba bayobozi, nuko bavuga kuko ati twe tugaragariza amahanga kuko abanyamurenge nta kibazo dufite. Ariko amahanga arabizi, amahanga arabizi kuko inzirakarengane za Minembwe zirengana zikomeza ziraswa amadrone igitondo n'ikigoroba mu bavyeyi mu bana. Nubwo amahanga adatabara ariko azi akarengane kari hari. Reka tubibutse kuko nubwo bimeze gutya ihuriro rya AFC ntabwo bakita intege, ahubwo ibo gahunda yabo ni ukugwanya umwanzi nubwo amahanga bavuganiye. Ariko kandi uyu ntabwo wari umwanzi wo kubaraza kw'ijoro, kuko mwagiye mubibona mu bice bitandukanye uburyo ki bagiye bakubitwa ndetse bagafatwa. Rero ni ukuvuga kuko muri ibi byose bakomeje gukora, igihe kizagera aba bagabo babiryozwe. Twarababwiye kuko hazaba ubutabera ndetse n'aba banyamwanga mwabo bakomeza kwiyanika bakifotoza bazana amafoto yabo n'amagambo yabo. Aba bagabo bagikuza bazabura aho baja, ni babandi shefu yavuze kuko bazanyagirwa izuba riharyaka. Kandi tubabwire kuko ibyo bahe bakora ubu nyine ntabwo birenze ibyo bagize iyi myaka yose bari bakora. Ntabwo by'ukuri ingabo za MRDP bacitse intege, barakomeje gukubita umwanzi. N'ikimenyetso nuko umwanzi azakandagira muri Minembwe na rimwe, azakomeza yimokoreze inyuma, azamera nka kwa kundi kwa zantare ziza zirunduma ziziritse. Ikikwemeza ko neza ari intare zakutse amenyo nuko ejo wabonye hari urwandiko rwagiye rusirikira babesha yuko ari urwa Perezida Paul Kagame ngo yandikira amahanga ibintu gusa bagiye barahimba. Noneho
uretse guhimba ya message bari guhimbira y'umurenge batangiye kuyahimbira n'abayobozi b'ibihugu batandukanye. None bamwe muri bo b'inzirabwenge bakomeje kuyuririraho bayasakurizaho bavuga ibintu bitari ku murongo, ariko kandi reka tubibutse yuko igihe cyose ukuri kuzatsinda, nubwo bazigisakana, nubwo bazagambanira ubwoko, nubwo abayobozi bazahaguruka ndetse n'ibindi bihugu bikagaruka bikiyongera kuri biriya bya bitunganya, ntabwo bazatsinda isezerano, byanga byakunda bazamwara kandi isoni bazazigira ku bwinshi cyane. ni ukuvuga kuko uko niko bimeze aha muri ho plateau. Reka dukomeze n'ubundi turebere uburyo ki akarere kameze nyuma y'ibyo bitero byose n'ubundi bwakomeje kwitugatuga biza gusatira ngo amarembo yose ya Minembwe, ariko aho baheba turuka bose amadubu ahagaze imana. ni ukuvuga kuko amadubu ko baraza irembo ryose baserutsemo bagakubitwa bagahasiga abantu n'ibintu, naho aha ku Ndondo n'icyo hagati iho hari hagitekanye, nta kibazo cyaho gihari. amadubu akomeje gucungira n'ubundi abaturage umutekano nk'ibisanzwe. ni ukuvuga kuko aka karere k'Indondo nyuma y'aho kigaruriwe n'amadubu, abaturage bari mu kuryama bagasinzira bagakora za shuguri zabo umunsi ku wundi nta kibazo gihaherereye. ni ukuvuga kuko gusa iyi nzira yo kwa Murima n'ubundi ariyo umwanzi yakomeje kuzamukamo aza agaruka ahangaha n'ubundi za Pwenzero, abandi baca kiriya kiyaya cyose baza za Rugezi. izi nizo nzira n'ubundi umwanzi ari mu gukoresha, naho kuvuga kuko uyu mwanzi wari ahangaha za Kirungwa yarakubiswe cyane, yarakubiswe cyane kugeza aho n'ubu nyine iwe ahasigara atinya kwadibasinga kuko bamukubise nabi, ndetse dawe iyo akomeza yidobetsa ubu ngubu baba bahurutse muri Uvira cyane. n'ubundi nuko amadubu n'intare batarahabwa oda yo guhita bakibuka indani, ariko iyo bashaka kuba barayihawe kuri ubu ngubu Uvira iba yarongeye ikavamo, kuko baraje bagera hano za Kirungwa za Munanira, ubundi bwo barindiye amazi. ndetse n'andi makuru atugezeho mu kanya nuko hano Kiriba, hano neza ku ruganda rw'isukari, amadubu n'intare niho bahagarariye, kubera yuko umwanzi yakomeje kubashotora ku munsi w'ejo, biza kuba ngombwa neza ko bamukurikira. ubu ngubu uhagarariye kuri Kiriba. ni ukuvuga kuko aka gace ka Kiriba umwanzi ari mu kuza biguru ntege ntareke, kuko afite itegeko n'ubundi ryo kurasa, ariko ntareke agakomeza ashotora, agatinya kuko nta mbaraga barabizi, kuko nta mbaraga bafite, bagatinya kuko nibongera gukaza umurego ihuriro rya FCR rirahita ryinjira mu mujyi wa Uvira. Erega nabo ni abantu kandi barabizi, baza aho bahereye Sabyinyo, barakomeza kugeza hano muri Uvira. sinibwira yuko ariho bazi ko hari imbaraga, kandi gasigwa bwa mbere ubizi ko ejo bundi muri Uvira ku bushake, nta muntu ubashaganyije, nta wabatsinze, nta wigeze abakura byibuze ngo abigize inyuma na santimetero n'imwe, bonyine barahikura. rero ni ukuvuga ngo ubushake bwatumye bahikura, barabizi ko ubwo bushake bwagarutse bashobora kuyisubiza nta n'uwo babisabye, ntawe bagiye inama, ntawe bahutaje, kandi bazi neza ko nta ntambara ashobora kubera muri Uvira ngo baresiste. rero niyo mpamvu bari mu kugenda ngo reka baje gupima barebe ko bakiri babandi iriya hirya za Kabunambo bagashaganya, bamara gushaganya bagasanga ntibajya, ndetse akarusho kandi ndetse ari nacyo cyiza, bano bose za takataka zose za mayimayi ubu ngubu inyinshi zamaze guhindukira, zamaze guruka za Fizi. izo nta kindi si uko wenda ari itegeko yabakuye muri Uvira, si uko hari ikindi kintu cyabakuye muri Uvira, ahubwo bamenye amakuru y'uko n'ubundi ni babandi, kandi za mbaraga ni za zindi, n'ubundi ntacyo bagiye guhindura, usibye gusa icyo bashakaga ni bwabujura, ni bwabugizi bwa nabi, barasenye, baribye, izo zo barabikoze. rero icyo nicyo bashoboye, inyuma y'icyo ngicyo nta kindi kintu na kimwe bashoboye. rero ni ukuvuga ngo bibaye iby'urugamba si urwabo. Reka tubashimire abakunzi b'Ikirura TV wani, kuko twari tubibabwiye ubu haracyari mu gitondo kare. Reka dukomeze dukurikirane uko akarere kameze, agize igihinduka turagaruka muri studio tubashe kubagezaho amakuru kuko bizoba byifashe. Turabashimiye bwana Justin. Sawa, urakoze cyane.